Sementara itu, Saudara, Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam pidatonya menyebut Israel sebagai negara teroris yang mengecam serangan Israel di Gaza. Erdogan mendeklarasikan Israel sebagai negara teroris akibat agresi militer Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja ingin memusnahkan Gaza. Erdogan juga mengatakan negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Sebelumnya, Netanyahu sempat menyampaikan penolakan gencatan senjata atas desakan dunia internasional. Bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.